amapolisa sekahlangene manje okay asiyeke nje ubalisa nje sibe sibala nje ilantu kuyimbobo zejezi into osuku la eduze kwami uyabo Bradeni uzokubeka la phansi njengamanje yini le bafethu ibalulekile ngitheka mama yile ngitheka iwilbaro le eka mama le wilbaro bamfethu amabra afuna la kwakho bafethu afuna namabra la kwakho uhlala uyiwana ngithi wena impahla zengane lezi ma zikhona impahla zomntana nami zokulezi impahla zomntana wakho lezi yebo mfethu impahla zomntana zifuna la kwakho impahla zomntana ezomumjida wami lezi impahla bafethu uhlala uyiwani muthi noma miyangisukela lo mama lo muntu brother mvisela ngaphandle fasijwayela yona wosala Maleni manje sibulisela lapho nonke emakhaya yelami igama ningo LAVAWS pronounce lovers inkomkane abandaziyo banibiza ngo Mr Nsokulayita mshanami. Well guys namhlanje sibhalele ngumama lana kuthi uyazi TV umama uthi unenxaki wathi Mr Nsokulayita ngiyakucela webhuti uzolayita abantu nabo besisokolisa la eKasi lethu ngathi mama ungawari thina singomabiza sebele la usibiza khona simake sure ukuthi sikhawuleze sifike sobona ukuthi singalixazelela kanjani udaba lakho kwaye ke singawunceda kanjani umphakathi ngoba thina sazakala ngokuthi sisebenzele umphakathi asisebenzeli thina wonke umuntu onenkinga onayo uza la ekhaya ngoba siyibhedlela leyinkinga zabantu mama kunjani ngiyaphila njani ngiyaphila namuntu omdala ngiyazi ukuthi besikhetha ncokola manje efonini before sofika lana yabo ngasho futhi ngaxolisa ngathi umuntu omdala ukuthi besibambekile shem kule insuku edlulile kakhulu yabo before yokosithatha isikhathi ukuze sifike lana kodwa ke ngoba sesilana mama and kwaye ke kunababukela basibukele la ukuthi uyazi TV njengamanje bengicela ukuthi nabo bebe part of le conversation bezo understand that just as much as nami ngisahalela uku-understand ukuthi why silana namhlanje noBradeni neDuyazi TV uyangithola so bengicela nje ukuthi umuntu omdala ezintroduce ukuthi igama ubani kwaye wasibhalele namhlanje la eshowini yethu igama ngu-Alice Moyo bengilibhalele la emphakathini because ifuna ukusizwa kunabantu abasifuna isigebengu esisihluphayo siyasitshontshela iwheelbarrow ne-odrop nempahla zomntwana zonke endlini akanampahla njengamanje kahle umuntu omdala uthini kunobafo la endaweni yeni ngoba lihleli la e-community lo muntu uyantshontshela nonke nje uyasitshontshela sonke indawo lo muntu siyamazi lapha ahlala khona just abantu babesaba ukuthi bengamreport emaphoyiseni ngoba mhlawumbe umuntu odula nayo into efana nale uyadubulana because vele abantu bamesaba basaba ukuthi maye ngahamba uyomutsho umele uma usiyamutsha emaphoyiseni ungachazi ukuthi igama lakho ubani usho nje ukuthi umuntu oso ngoba ungamkhomba maye ephuma epolice station uzobuya endlini azokudubula wena no inkinga leyo mama futhi enye into engithomele siyibheke kabanzi before ngiye kude ngisazofuna ukulandelela ama case wakhe oke wayenza before yabo and naleyo police station oke waboshelwa kuyona just to understand guys ngoba ngiyazi ukuthi abantu banokukhala bethi sometimes khona amanye amapolice corrupt abavumela abantu ababhedayo emphakathini ukuthi befika umuntu ebona ukuthi lo muntu uboshiwe ngoba urephile community oboshiwe ngoba utshontshela abantu ecommunity day after uyambona lo muntu sekatatalaza la estratweni ngiyacela naleyo ngisazoyibhekisisa guys I'll make sure ukuthi mangiceda la nomama naye ubafo maye ngabe somfumana mase siyomfuna ezosichazela kabanzi ukuthi baphi kuye wonke umuntu oke wamosha ezosichazela kabanzi ukuthi uke waboshwa nini ngiyazi sizoyithola yonke leyo nto ecourt ngifuna lawo mapolisa la ebekadila nale case lena ngoba ubaba umkhwanaza amsho la ukhona ngeke be proud ngalento eyenzakalayo ukuthi thina we trying to fix the country wayeke khona abanye abantu abangayimiselanga ukuthi abazazi why beqashiwe bazoma kulowo msebenzi ngoba ngeke phela umuntu emosha emphakathini but a week after or 2 days after sesiyambona manje sekayantantalaza estratweni ingathi nje akuzange kwenzeke inkinga umuntu omdala no ngiya understand ngoba ningumphakathi kanje mama ngiyakholela ukuthi umphakathi most of the time ngabantu ababambene yabo anikaze nahlangana mhlambe nabethi impempe nadibana nonke nathi hayibo nanku umkhulu ukuthi sekasixakile la emphakathini nizama ukuthi mhlambe nimkhuphe la endaweni besingakaze siyenze lonto mara besicabanga ukuyenza sengumphakathi ukuthi sihlale phansi sengumphakathi sizama ukuthi abantu basisize ngale ndaba ngoba lo muntu sesihluphe kakhulu ezindlini zethu inkinga uyangena ezindlini sometimes mayifika ezindlini abanye uyababulala so sengumphakathi bese sicabanga ukuthi sibize sishaya impembe lo muntu sisize thina because amaphoyisa ayamthatha kodwa mayamthatha 2 minutes amkhipha umphakathi bezama ukuthi sizithathele umthetho ezandleni zethu ngoba sometimes yazi enye into abantu abakanje
manje iba buhlungu yona shame mase yenzeka emphakathini because most of the time umphakathi unokukwada mawo yabo ugcine somshisa lo muntu yabo and kube yisono futhi ukuthi umuntu singabuyiseli ngoba nombhayibheli liyasho lapha umbhalo uthi ungabuyiseli ububi ngobubi kodwa mase ngabe sekashisa umuntu sekamoshe kakhulu emphakathini iba buhlungu yona kodwa ke abantu bayaphumula uyayibona of which angipromote ukuthi umphakathi awushisa abantu kodwa ngiyasho ukuthi into ezikanjalo umuntu emosha ngiprefer ukuthi amapolisa mayengabe amthathile lo muntu emgcine ejele ngoba bazomkhupha lo muntu eqhubeke emosha emphakathini umphakathi ubuye uzomshisa futhi uyayibona so umuntu omdala uthe wena ulahlekelwe yini nani ukutshontshele ini i-wheelbarrow ne-wardrobe nempahla zomntwana impahla zikanono yebo oh yini shame so azisekho ezinye impahla manje azisekho usalele ne-2 kuphela no mama ngiyaxolisa mhlambe manje ngabe sikazidayisile impahla zikanono sozama ukuthi sibone ukuthi siyakutholela ne okwamanje ngoba into esiyifunayo ukuthi lo mgulukuthi lo uyovalelwa kahle ngiyabonga mama ukuthi uthe wathatha lesibindi as much as sizomeka sure ukuthi thina you are protected ma angithi uyashushila uma abantu abadala wathi wena makaphuma ejele unokufuna lo muntu oreportile so kuzokwenza konke okusemandleni ma ukuthi wena you are always protected if kumine kumele sisa ama security azokugada lapho kwakho lana sizoyenza njenganjalo ma ukuthi uzokwazi ukuthi ube protected ne ngoba lento yenzile I'm sure ukuthi ne community nomphakathi uzoba proud of you uyabona ukuthi uthathele sibindi wathi wena ufuna ukuthi ungasizi wena kuphela kodwa usize wonke umuntu lo mgulukuthi yovalelwa yabo so umuntu omdala yena uhlala kuphi masila uhlala khona lapha around uhlala khona la around yebo okay hayi no umuntu omdala ikhathazi ithi singaya ngakhona ne but ngoba ngibona phela abantu ngibona sokuphuma abantu abaningi la ngazi why basaba ukuza la bezosixelela lento because bayazi why ulana namhlanje ngiyacela ukuthi sibaleke nje singene emotweni yabo Braden ngicela ufake umama emotweni esengibona kuphuma imiphakathi lana yabo bazogcina sebethi umama mhlambe sebefaka umama enkingeni ngicela siphume naye ngemoto siyothi sokwehlela ngale ku my brother mama bengisacela uhambe nobhuti ne seyisolve le ndaba ngeke phela sodlala ngomgulukuthi lokho imosha imiphakathi enda kusiyena kuphela umama ngiyazi kunekasi elikhalayo njengamanje abantu babona abantu beyiphilela bezizamela impilo wena uzobuya uzomosha abantu into abayisebenzele enzima njengamanje uyitshontsha kanjani impahla yomntana omncinci njengamanje umama uyakhala unomntana uphethe umntana omncinci it's very painful guys umntana akasena impahla sokumele eqalele kakushe eyothengela umntana impahla ebuye uzothenga lo kiriva i-wheelbarrow etithathiwe ebuye uzothenga leyo wardrobe into ezifana nalezo so ngiyacela wena mbukeli ukuthi ungayindawo uhlale la uhleli khona njengamanje ngizobuya mina sanibona uhlale la uhleli khona thina sobuya njengamanje siyiDuyazi TV sibone ukuthi singincedisa kanjani umama shaya imoto siye ngale ngoba ngiyabona sokuphuma umphakathi manje amehlo wonke sekabheke thina lana ukuthi sizokwenzani cha sizonceda bona bengumphakathi ngiyacela wena mbukeli mangabe uphuza ikofi njengamanje ngiyacela mbukeli sizojika thina before le coffee lishise nokushisa ngicela ungayindawo uhlale la uhleli khona I'll see you guys just now singena khona lana ngithi umuntu omdala hayi singene mama ungasa mama we izindle zingaka oh akuvuliwe la guys kuvuliwe let's check la mhlambe ukhona la gogo yebo knock athi khona ngabani oh sawubona mfowethu yebo khambana bhuti right hey igama lami nguLovers webhuti manje sisuka kuDuyazi TV la manje ndena ama-camera ayaphi sikhiphani vele bhuti omdala siyaxolisa manje sibhalele ngumama lana umama uyamazi ngiyamazi umakhelwane uhlala la endaweni mama ngicela usondele ngapha kumina ngicela inkabi yami ngilibele ukuthi ngisho thina kuDuyazi TV sidila ngeyinkinga nje zomphakathi yabo mangabe umuntu unikeza umphakathi inkinga omhlambe kunenkinga ekhona emphakathini kuma families baye besibhalele la ekhaya yabo so namhlanje sibhalele ngumama la ngoba uthi uyamazi uthofunani umama yiko asimamele umuntu omdala nangu lo mfolo yebo bengisacela simtshele ukuthi wayisilana namhlanje yini esifunayo sizele lapho kuzolanda impahla zami ozijontile i-wheelbarrow ne-wardrobe lempahla zomntwana iqalileke wena futhi uhlezi ungi-accuse njalo estradeni ungi-accuse estradeni la uzongitshela ukuthi ngijontshise izinto zakho mina
Uzitshontshile impahla zami ngoba vele uyatshontsha emphakathini and umphakathi bayakusaba uyaboshwa amaphoyisa 2 minutes bakukhiphile ngoba uyabadisa. Lana impahla zami. Lona ucameraman ufuna namakhamera. Usuqala ukungijwayela, Ujwayela ngani? Ukujwayela ngani? Awuzazi wena lezo. Angitshontshe mina, angitshontshe. Ngoba wazi ukuthi ngiyatshontsha mina. Uyatshontsha emphakathini bayakwesaba wena emphakathini bayakwesaba ufuna impahla zami. Soxabana nawe uyazi. Ngicela ngiphumele. Kanti uyaxabana unjalo nje. Uyaxabana unjalo nje. Kanti yimi president. Ungetha amakhamera lo ufuna ukubonisa nomphakathi ukuthi ngiyatshontsha ngenza isigebengu. Awutshontshe wena. Okay bhuti wena uyasebenza. Uyatshontsha wena. Mina ngiyasebenza baba. Uyayisebenza. Yeah, ngiyasebenza. Usebenza nabantu futhi. Ngisebenza ngedwa, angisebenzi nabantu. Usebenza uyi-1. So wonke lama wheelbarrow nama wardrobe wathatha uyi-1. Wabona ama wheelbarrow wena la. Wabona ngathi siyakhuluma. Manje wena wayulwa. Uthile wena, uthathile uwheelbarrow le wardrobe lempahla zomntwana. Uyazazi ukuthi uzibeke phi? Uzaziwa ukuthi zikuphi? Manje wayisile. Awuyenzanga next mara wayulwa ngoba thina size ngomoya ophansi wena uyaphakama. Hayi kuthi lo mama ngiyangijwayela lo. Ujwayela umuntu omdala. Njalo estradeni lama ngabe ngehla ngenyuka ngizamela. Akhiza vele wona umphakathi bayakwesaba that's why mina ngibhalela abantu ukuthi bangisize. Ungaloku ushutha lana. Oh manje hayi awuyeke uSiphiwe so deala nawe thina. So kulayita phela yabona manje size kuye ngomoya ophansi. Hawu kanti uyathreathena yizo uthini? Vele into ahlale yenza. Uthi ntambama kuzokwenzakala. Wayengibizela amakhamera. Sekushada ukuthi ungibizela amaphoyisa futhi angithi. Ntambama kuzokwenzakalani ngoba uthi hey ntambama uzomenza ntambama. Hayi angeke kwenzeke lutho. Usazomdiscipline na usazomdubula. Wayengilethela amakhamera. Hayi phela basho wena untombo la nje ushaya isibhamu. Ngempela wayengilethela amakhamera ngiyantshontsha mina. Okay wangibona ngitshontsha uyakwazi ukuthi uyatshontsha umphakathi wonke uyakwazi ukuthi wena lapha bathi uke waboshwa ngithi uyaphuma. So the last time bekubophela amapholisa bekakuthatheleni wena futhi. Bangithathele ezinye izinto zami ezithize nje esiceleni. Ezifana nokutshontsha emphakathi boma wathi kanje uyangibamba. Kahle mfowethu mina ngumuntu oyisebenzayo yabona. So nabantu ubuye usebenza abantu phela mawuyisebenza ngeke ihlangane namapholisa. Amapolisa sekahlangene manje. Okay yasiyeke nje ubalisa nje sibe sibala nje ilantu kuyimbobo zejezi into osuku la eduze kwami. Uyabo Bradeni uzokubeka la phansi njengamanje. Ungafuna ukumjwayela ngithi mina kuwena futhi sizele iwardrobe nezimpahla zengane. Buka lengane encinci kanjani impahla isenazo wena uyithathile. Angizazi lezo zinto mina khuluma ngazo. Iwardrobe ikuphi yona? Angikwazi konke la wakhuluma ngakho. Okay iwheelbarrow iRiver iphi? Angiyena umkherezi baba angiyena ngikherezi. Sengisho mandithi iKiriva sisixhosa mntakwethu iKiriva iwheelbarrow yebo. Angilazi ibhala mina. Awulazi wena? Hayi angilazi ibhala ngazi. Alikho la ekhaya nje. Hayi. Wena awukaze watshontshela umuntu nje wena. Ujoya ngazi ngatshontsela umuntu mina. Mina ngiyasebenzela mina. Ngcono ukuthi singene endlini yakhe isethe endlini yakhe ngoba kahle endlini yami kanjani. Bradeni asingenele. So kulayita webhuda mina ncinci. Ufuna ukuchecka lento efuna ukuyichecka. Akunalutho la. Akuna wheelbarrow la. Akunalutho la. La akuna wheelbarrow la. Akunalutho la ngilala la. Ka check. Iwheelbarrow ayikho. Bafethu ngiyayisebenzela. Mara ngoba kunemkhukhu uhlala nobani la eJaredini? Ngihlala ngiyi-1 bafethu. Uhlala uyi-1. Kushuthi kune storage esininzi woza la Bradeni. Woza la wena. Usibona ini? Athi sichecke la. Kuna la. Ikamera leli linye leli. Sebenze ya. Awufaki khona iwheelbarrow. Iwheelbarrow ngifaka kuphi? Ngisachecka phela. Ngisachecka webhuti. So checka yonke le ndawo. Uchecke lapha wempilo. Checka yonke le ndawo. Kanti wayiniza ngalana manje. Ngalana ngibeka ama-tools ami lana ey'moto ini. Oso la singazi? Hayi la. Hayi shuthi la yikho kumele singene ngendlovu yenzela ngathi. Yini? Mama. Yini le? Yini le? Bafethu ngibhalele ngithenga Mama yini le? Ngithenga omunye iwheelbarrow le ekamama le wheelbarrow. Iwheelbarrow yami ngithengile bafethu. Shuthi zikhona la woza la mama woza la. Ngibona boma kabadu boma wardrobe impahla la. Ngibona impahla la. nempahla zomntana mnanzi. Bradeni awuthi uvulele ikamera lapho ngizokwazi ukubona uyibona kunempahla la. Bemfethu amabra afuna la kwakho. Bafethu afuna namabra la. Kwakho uhlala uyi-1 ngithi wena. Impahla zengane lezi. Ma zikhona impahla zomntana nami zokulezi. Impahla zomntana wakho lezi? Yebo. Mfethu impahla zomntana uzifuna la kwakho impahla zomntana? Ezomunye umjida wami lezi impahla bafethu. Uhlala uyi-1 muthi. Noma ngiyangisukelela lo mama. Kodwa lo muntu Bradeni mvisela ngaphandle. Usijwayela yona. Woza la. Hey, woza la. Woza la. Woza la uyatshontsha wena. Uyisela wena. Angitshontshe. Woza la.
wayenza lento yenza wozala uhlala esihlaleni sobukhosi uzositshela kahle ukuthi wayenza le msangano wenza hey sokulayita thina ungazosiphaphela wayenza le msangano wenza wayeningenza soba fethu wayenza lento yenza bafethu iwheelbarrow kamama ifunani la kwakho le wheelbarrow ngiyithengile bafethu uyithengile mama uyithenga kanjani iwheelbarrow le ngeyami wona vele uyazi ukuthi isela la emphakathi impahla ngisela mina ngibona ngitshontsha mina uyatshontsha wena uyatshontsha impahla zikama zifika kanjani kwakho sifunani ngempahla sifunani iwheelbarrow yona zifika kanjani impahla zomntana amlala zifika kanjani impahla uthi usebenzisana nabo bani usebenza nobani wena baba mina ngisebenza ngiyi-1 ngiyayisebenza so usebenza yi-1 okay aprateni sihamba naye lo phakamisa lo muntu sokuvalela la ngizokuvalela thatha lo ya sihamba bamba lo muntu ma sihamba naye lo sembophisa ngicela uthathe impahla zakho sokubuya sizikoleka thatha lo muntu hamba lo muntu ngizokuvalela uyahamba wena uyahamba uyolala ubaliwe namhlanje yabona ngoba uhleli uphuma nje kanje namhlanje uyagcina uhamba uphuma valela asifuna ukuthi ubuye uthi amasela wakho sebuya azotshonta lana in angazi nawe ivala kanjani lento ebradeni obuye uzokuvala la angazi yini yona le ses ngizoze ngifake nama fingerprint wami endaweni ezirong emveni ngathi kuningi la kumele sikubheka uzobona la amabhakya buka kunamabhakya lana kanzakalani la ekhaya mina ngibona amabhakya lana mfethu kunamabhoksi lana ukuthi kumnyama nala endlini mfethu ngibona kunamabhoksi lana yini yona lento yenzakala la no kumele sibize umphakathi wela guys ithi ngivale ishow sifonela amaphoyisa lebradeni ngicela ngifonelele amaphoyisa lapho uthi ngifuna i-backup la bradeni ufonela amaphoyisa lapho ngifuna i-backup mfethu ayikho lento le azodlala ngathi lo hayibo guys buka izinto zabantu umphakathi ziningi kanjani la ngifuna ukufonela nje umphakathi 1 by 1 bebuye bezoqoqa izinto zabo la mangabe banenkinga bathi umbafu uhlele ngene phuma etshele uyangena namhlanje uyazi siyafika uthi kumama uzombona ntambama uzombona ngayiphi indlela sizodila naye guys into soyenza ngoba ubradeni usafonela amahata uceda kumbeka lapha my brother sofonela amahata bezokwazi ukuthi besincedise sibize umphakathi bezoqoqa izinto zabo kodwa namhlanje and futhi bengishilo kusaqaleni guys ngathi ngisazolandelela ama case walomjidi ukuthi makaboshwa bekaphuma kanjani because you suppose ukuthi ehlale lapho ethi makaphuma ebefundile isifundo ngoba ijele is not meant for ukuthi umuntu eyogcinwa nje kuphela makaphuma ephuma eqhubeke emoje ijele lokuthi limlungise umuntu limbonise ukuthi hey yeka lento yenzayo because you deserve a second chance so le second chance obuya mangaka ama chances my brother sekwatholile ndiyo yamosha mangabe nenkinga onambukeli nawe bakumosha lapha ekhasi lakho ungalibali ukuthi sibhalele on Duyazi TV tosiyodesele ungalibali nokuthi sifollow isho on TikTok YouTube yonke indawo we are there si Duyazi TV guys ungalibali ke wena mbukeli uthi cofe usubscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakabanye abantu abadinga usizo la ku Duyazi TV ngiyanthanda nonke lapha emakhaya and see you guys on the next episode Phasa now ngiyabaleka mbambe Bradeni bamba lo muntu bamba lo muntu hey bamba gijima ngapha balela bamba wosala hey wosala hey yini into oyifuna nifuna sabona phuthe mntana sakubona phuthe khambani kuhamba kahle ubalekani wena manje nifuna nomfazi wami la ngithini guys mara woza la ungishayisile ngaba unjani wait yehlisa umoya wayi wena usilo ngoba selanga uzokulwisa thina guys kubuka mfethu ngicela ukubheka usisi mfethu uthi sonke zikhale ephuma inyembezi kanje guys ngicela ungizamela njani mfana akhe lawo sewajoko ngujuni ngimthengele wona mara wayithengisanga nawasha nawa wayaneka sister bawatshontsha amaphuzu abangani bakho ngithi labo ohamba nabo phemana amadoda wakhe lo siphuthe umntana okay manje yini kwenza uhlala estratweni wena kanje we topless nigga kwenzakalani hey we topless nigga hey brother nang hey kwenzakalani we topless nigga hey wenzani wena la wenzani umfazi abantu hey uyake ikamera yethu ezokulayita thina ungasiphapheli futhi ezokulayita ungasiphapheli nenzani mamela la sokulandela impahla zakho manje thatha leso stand come on guys yini guys ya uzoshaya qabala mase shayela amafastela nizothini wena bawuyibhatala yini yena hamba yes
Yabona abantu ufuna bebulalane ngenxa yakho. Mara yabona nje. Ebhuti aselanga ngokudlisha la. Angayidubuli mfethu. Udubula ini mfethu? Uyabona into engikhuluma ngayo. Ngiyazi unazi ngeke Mpukane ngani? Mamela la. Bhuti wami mamela la. Mamela awakho la mateki. Mamela la sokulayita wena ungasiphapheli yeso. Sokulayita wena uthathe lento ifake emotweni mfethu. Mamela sokulayita thina ungalingi usiphapheli. Vule lento. Sokulayita ungalingi usiphapheli. Basipesihle kwenzakalani? Ufunani la? Wanrata nje. Wawurata? Yeah. Wazini uthando umntana ona-14. Wabulala ka mrata leni wanrata. Akiteleni. Why usuzomkhiphitha la kwakho? Yeah. Wena sambitsa wena kutombitsa. Mamela la. Vale. Hey wena. Yini leyo yengane? Amela kancane wena Mpukane. Amela kancane wena Mpukane. Akukho ke jarete nyaka mona. Ha mpatale le rent, ha unsupportele ngwana. Ha ona ke o hloke bophelong ba ngwana ka ke tla itsisetse. Sesifeza umntana emakhamereni guys into engayifuni. Mara mama yehlisa umoya. Ubhuti omdala akazelanga uzokulwa la. Uthatha upheza. Ubahla ngwana. Ukamusupporta wena ngwana. Yena utlamsupport. Kufena ukumusupport. No, ukanomfa. Kufena umusupport. No, angithi umntana. Kuyalebo bonjani. Siyacela. Siyacela. Ha khona ngwana le tlo Ha khona ngwana le tlo Mara umntana uyamdinga ubaba na. Ngwana ka ha mo akhulume naye mhlambe niya lilisa le ngwana ke. Bona batsali ba ka ba go nyaka le ngwana. Ba se ba nyaka hona je. Ha ke le pregnant ne ba sa nyake. Sorry no. Ke ngwana Ha ke khoke batswadi ba hao. Mama. Ha ke khoke batswadi ba hao. Excuse Mama siyacela. Bandataza manje. Mama ntheke tlo lokisa. Okay, no a re batla lokisa anything but i-upset. Utla ka ma security ha hona ntho ke tlo fa yona. Mara ingane mama. Hey mama, sumbe. Mama. Uyamazi lo. Sumbe. Mama ngiyacela. Sumbe. Hey, himo. Ngizisapha. Ngiyambona bhuti ngihlukumezile lo. Uyambona nginjani la. Uzobuyisela Sky sibona uzosibuyisela wangilimaza lo muntu uzosibuyisela Sky lo muntu wangilimaza lo bhuti ngihlukumezile lo uyambona nginjani la lona wathatha umama lo bahamba nomama ambona wazaphuma isandla so ubufebe bakhe ufisifebe lesi intoni wena kwenza uxoya amabhaye emini kanje angithi abanginakekeli abanandaba nami angithi bayanyekela ngithi uthini amvanga kahle uthi unokuthini Umpemisa ama-drugs ayala ngesikoleni. Ngaso uthubise di-drugs ya sekolong. Vele bhuti. Ha ona hane hore ntho tseo o di bona ntse ke sebedisa. Uyayibona ha ke di sebedisa mohlomong o na lwa ntshebe wa dinka. Intwana nje encane nje. Mara wawenza kanje. Nabangani Ke tsa kanje jwang wena? benzani Nabangani bakhe. Umngani wakhe uMarasta uyabuya naye. Bamba lo muntu. Ehlisa umoya. Ehlisa umoya. Uyabona yini uhappy nesisakho uhappy ngalamanyala. Excuse ngiyaxolisa. Ngokule room le. Yeah, ambona isikhe ukubisele room siyayivula njengamanje sithatha yonke le abishela ngaphakathi. No, uyathamaya vele. Sikuphi Sikuphi. Isikhe la thina besingekho sicela ukubuya manje. Oh beniye. Awuvule lapho uqoqa. Awuvule uyahamba wena. Uyahamba namhlanje. Uyavula lapho. Yini mina? Esther. Uyaphetha wena. Yini lento yenzayo? Yini lento yenzayo? Ngithetha hey mama, sumbe. Bamba. Uyamazi lo. Imako. Sumbe. Mama ngiyacela sumbe. Hey, himo. Ngizisapha. Ngiyambona bhuti ngihlukumezile lo. Uyambona nginjani la.
Uzobuyisela sky sibona uzosibuyisela wangilimaza lo muntu uzosibuyisela sky lo muntu wangilimaza lo futhi ungihlukumezile lo uyambona lapha uyabona nginjani la lona wathatha umama lo bahamba nomama ambona wazaphuma isandla so ubufebe bakhe ufisifebe lesi yintoni wena kwenza uxoya amabhayi emini kanje angithi abanginakekeli abanandaba nami angithi bayanyekela okay wait moleni mani bhuti wami mamela awakho la mateki mamela la sokulayita wena ungasiphapheli yeso sokulayita wena uthathe lento ifake emotweni mfethu mamela sokulayita thina ungalingi usiphapheli ovule lento sokulayita ungalingi usiphapheli basipesihle kwenzakala ufunani la wanrata nje rata wazini uthando intando na14 wabulala ka mirata le wanrata akiteleni why usuzomkhiphitha la kwakho ya wena isampizza wena kutompizza mamela la vale hey wena yini leyo yenzani amengancane wena mpukane ubaba yini unobangela mhlambe awuna idea ukuthi ezefike kulesimo osona manje ukuthi kwenzakalani mhlambe? No, the last time I checked ubaba ubelele ube right yena ubelele ngimangala nje mina mangibusy ngenza ama house chores mangala okay ubaba ke right uyangibuza ukuthi mntana mangikho right ubaba khona into eyamvakashela ebusuku ke umama omkhulu ogogo niyacina hlangana naye asihlanganeni uma lungisa kodwa ngeke ngize ngimlungiselelana kuzomela siye endumbeni yami endumbeni yebo kuzomela siye khona kodwa angithi niyazi bangani zami ukuthi indumbeni akungena ama camera gogo kodwa angithi manje ngizofuna ingubo zakhe ayizigqokile ngalelo langa lobusuku lobo uyasikhumbula lezo okay yeah ngizofuna zona bese uyangiphathela namakhandlela amhlophe awu2 okay ay blue awu2 okay ala kunzima ngisacela ninginikeze amanzi before ngiqale yonke into ninginikeze amanzi nesitsha seyakhuluma ubaba manje wakusebenza yeah inongisebenza ngase ngiyaphuma nje izinto emzimbeni njengokubolela lana so lento ziyangiluma ngilali bafu usizo elifunayo kodwa ungaba happy ungane yakho wena izalayo mase isimba kanje if o tsamama a tsela batho dilo tsa bone ba o toba so cause o tsama wa tseba so senkeditse gore le tsere tšhelete ka batho ba nyaka tšhelete ya bone ya society ma tseba gore ba editse ya tseba inga 8000 angifuna mali tšhelete ka malini tšhelete ka ikae mali kanti Mr. D ika tšhelete ka ke tšhelete ka Mr. D ke tšhelete ka o ka senga o thusa nga sone ke 8000 ya ka ikae 8000 ka vela Mr. D 8000 ya ka ikae uthi yazi I'm sure usifundile isifundo wena mali I know o ithutile something but ha ke la thuso nka mothusa nga yona mina ngicela ba buile hali sisi ya ke ba ngicela wenzele mina ke mama ngoba ngimfowethu so mina tšhelete ka ke no etsaka okay ke tlo patala tšhelete ka ke no etsaka ke tlo patala as long as uma unga reverse nje ngicela u reverse lento ngizokupatala le mali ngicela mama awuhetha halo uri ki reverse ke funa ora ayithute something obalela akho lonke yabaleka hey uhamba lo muntu ubaleka uyapi kanti manje ubaleka uyapi ubaleka uyapi ubalekani ngiyambona ke bhutami ukuthi lapho ugogo oyi1 oseduze ne sibone ukuthi ngeke sithole uncedo for umama emfethu awubheke lapho siqale sibayeke behambe kakuhle before ngivale le show engabaleki umgadi engabaleki yo buka uhamba ngeenyawo ngiyaxolisa sorry brother sorry yo guys kodwa yini yena lena afethi inguli yahluphisana yabo uyenza udulate ngo phaso ngothi ngasifuna ukukutholela ugobela omusho ozokuncedisa okay thank you baba ngiyalebo alright ungangathi uyamazi mara indodakazi yakho sayikhumbula ukuthi ubani awumazi ukuthi awuyazi ukuthi indodakazi yakho le awuyazi singihambile kudala uhambile kudala no sizokunceda pretend ngoleni futhi ngithi you understand ukuthi umuntu wesifazane uma ufuna ukulala naye engafuna ukulala nawe ibizwa ngerap leyo yakhe ikwile so why wena uyenza
Hey, le mpeso yakho yiyo le ekwenza uqhanyelwe uvukele ungasakwazi nokuzibamba. Hey, hayi asiwona we. Hayi akuberekisi mburi. So yini ke ekwenza ukuthi wena ufuna sex every day? O rata ho ngobela la ke sa batle. Hawu. So ka ntho tse di sebedisang. Okay, it's fine webhuti. Okay, ngiyayibona leyo muthi. Ngiyayibona umuntu wakho lo ungabamba wakho vele ungayiphiki into ekhona. Bhuti wami izwa, icase imame